Ja. Can you not put it louder? Oh, Oma wants to talk to you. Let's just talk to Oma. Hallo? Hi, hoe gaan dit? Goed en julle? Hi. Justin is hierso, maar hy's besig om te dans, so julle gaan maar met praat en dans. Oh, dans hy. Ja, Dan moet jy dit opvang, dan sien hoe lyk dit. ons is besig om dit op te vang, so julle is nou nog op die call ook. Oh. Nee. Do video call. Maar sy doen 'n video call. O, hy wil hê ek moet 'n video call doen. Kan ek maar oorskuif na video toe? Ja. Okay. Kan julle hom sien? Ja, Kan julle hom sien? nee, nog nie. Julle moet ook op switch druk. Requesting to switch to video call. Wait. So julle moet daai videoetjie druk, né? Ja, Het jy hom gedruk? ons sien onsself nou. Okay, maar dan moet julle nou op video druk. Weet julle waar? Sien julle julleself? Okay. Daar's die mannetjie. Ek sien nog duidelik. Hy dans nou eers. Naughty is my best friend. Naughty is my best friend. Dit is ek. Ah, you're dancing for Oma and Opa. You see? Hi. Blake, Justin is a long time with T is part of Justin and Blake. You see Justin, his fingers now. Is part of Justin and Blake. T is part of Justin and Blake, which means they are best friends. And Mom, don't you dare pause. Don't you do it. Okay, hy wil nou nog. Julle moet Mamma maar. Mia. Oh ja. Hy wil nou al hierdie danse van hom doen voor ons na die pa toe gaan. So julle wil nie weet hoe bedrywig dit was hier vandag. Ek glo jou. Ek is skoon doodmoeg. Ek het nog nie eens gedink wat gaan ons gaan eet vanaand nie. Ja. So daarom die meeste goed gekoop. Nou besig om dit uit te pak en jy help my hierso met 'n paar goedjies ook. Saam met die oues seker so oor die 40. Ja. Groot partytjie. Groot partytjie. Sy moet dit sien jou.
Ja, sy kom gelukkig. Ek het maar vir haar gesê sy kan haar 2 kinders ook bring, so hulle is omtrent opgewonde dat hulle nou ook vir die verjaarsdag kan kom. Ja, shame. Ja, Hæ? weet je een beetje. Ek sê nee, wat sê pa? Ik zeg niet van jou helpen. Patience gaan my help. Naughty is the good boy. Ja, sy kom deur, ja. Naughty is a good boy. Sy kom deur. Sjoe, julle? Daar is hy man. Hy is 14 vandag. 14. Okay, that's Justin. Hi. You didn't even really talk to open arm yet. Justin, Footloose. Do the footloose, do the footloose. Hy doen nou die footloose vir julle hier. Come, do the footloose. Come now, Justin, do it. Yeah, I don't. Okay, is that enough now? Wat sê ma? Hy moes nou al gegaan het, maar hy het mos die hele rotine. En jy dan nou Justin. Hy het mos die hele rotine. Hy wil nou eers al 3 danse doen voor ek nou na die pa toe kan vat en ek het mos nou net eers by die huis gekom. So nou moet ek nou eers kort en hy moet nog 1 sang doen en dan kan ek hom na die pa toe vat. dat is goed man. Nee. Ja, The best kid alongside Adam and Dean. dankie. Wens julle was hier om te help. Daar's Jay nou wat my gaan help. Say hi Jay. Hallo. Ja, so. Gaan nou maar oorskakel weer na die gewone een toe want hy vat bietjie lank nou om deur te kom. Skit hom maar eerder oor na gewone kol toe julle. Is julle nog daar? Is julle nie meer daar nie? Justin, are you done now? I'm not done yet. Huh? I'm not done yet. Naughty. Naughty is the newest kid. He is nice. Naughty is nice. And he's good at planets. Naughty Oh, I'm so tired. the best kid. Naughty is the best kid. Naughty is the best kid. And he is friends with Justin Blake, Lewan, and Adam Nathan and Andy. Naughty Blake and Waar Justin. is jy? Justin and Blake and Naughty. Naughty good at planning. Naughty. Naughty is in school. I met him one time. We became best friends. Naughty. Naughty. Adam, Nathan, Andy. Let's be with Blake, Justin, and Naughty. Naughty is friends with Justin and Blake, Adam, Nathan, and B-Way. When are you gonna be finished? Justin. Don't say anything, Mom. Naughty. Naughty.
naughty. Can you be done now? We ma. Indeed. Especially naughty. Mom, don't crazy? Justin, please, we need to be done now. Can I put it off? No. No,